non estamos ante unha crise, estamos ante discrepancias que, repito, foron importantes nun asunto absolutamente menor, irrelevante. Seguiremos adiante, seguiremos gobernando por esta cidade e veredes que os proxectos día a día van ir salindo. Agustín Fernández acudía esta mañana a la presentación del balance anual del Consello Municipal de Deportes y ante la posible privatización del Paco Paz anunciada por el presidente de la Deputación, el alcalde respondía. O pabellón dos Remedios é esencial para o Concello de Ourense, que queremos melloralo máis do que está para prestar un mellor servicio o que outros decidan, pois eu creo que é a súa responsabilidade. Eu, desde logo, creo que son infraestructuras que non se deben privatizar, sobre todo as infraestructuras esenciais que temos, como é o pabellón dos Remedios, como é o Paco Paz. La inversión del Consello Municipal de Deportes alcanzó en 2013 los 400.000 euros que permitieron hacer importantes reformas en las piscinas de Os Remedios y Oira y en los campos de fútbol de Belle y de Santa Cruz de Arrabaldo. En cuanto a ayudas, se concedieron en régimen competitivo a clubes y deportistas ourensanos por un importe superior a 720.000 euros, además de becas a 59 deportistas. Quizás o deporte nos enseña moitas cousas que quizás os políticos deberíamos aprender. Ganas de superarnos, capacidade de sacrificio e co xogo limpio respetando aos demais.